انا مرحبا معلم. Sen kimsin? انا بعتني فؤاد. Kim Fuat? لا فؤاد مشان شغل مصاري تعطيني مصاري. Tamam gel. Gel. Bak bu hepsi bundan temizle at dışarı, tamam mı? هدول وين نحطهم هدول؟ Dur bekle. هدول وين؟ Hepsi böyle ايه؟ dışarı at. Hepsi. اوكي. Tamam mı? واشيل لك هدول هون؟ تمام معلم خلص روح تمام. هلا. Sigara var mı? يا حبيبي بلشنا من هلا؟ Sigara. في دقيقة شوي. Tamam. Hadi. Güzel ha. Güzel temizle. Tamam. معلم خلص بعجبك ان شاء الله ماشي. يلا روح. Çakmak. كمان؟ Çakmak. اخي فيطي يزيدوا خلاص بعدين روح خلاص. Teşekkür ederim. هذه هذه çabuk. خلاص روح. يصبح عينكم انا ليش خلصت لنا هذول هلا؟ قال تعال عندي تعال. ني شلون هيك تمام؟ يعني تمام. شو يعني يا زلمه لي ساعتين عم بشتغل فيهم؟ يعني güzel. تمام يلا اجدر. Bu ne؟ لك هذا معلم اذا واحد طلع عنكم على جنينه اوكي بده هيك يتفرج على المناظر بيقعدوا كرسي كرسي. Güzel. اوضه الكرسي ايه تمام. Tamam dur. تمام وين Gel. يلا Gel otur orada. Gel. Elyan sağlık. Sen bugün çok çalıştın. هلا خالص هيك ولا لسه في شيء كمان يعني؟ Yok. Tamam. Sigara var mı? شو؟ Sigara. ايه في Çakmak. كمان. Ha sigara çakmak. يلا هلا بس ناخذ منهم نشتري 3-4 باكيتات. Çakmak. ايه معي خلاص هيك. الله لا يوفقك يا كلب خلصت لي باكيت. Gel. Benden kontör yoktur. Kontör var mı? شو؟ Kontör. شو يعني؟ Alo. بدك تحت تليفون؟ versene. رصيد هون ما عندك؟ Kontör yok. يفضح عينك. Kontör var mı? في ايه؟ Tamam. Gel. شو؟ Gel. Alo. Ay arkadaş. Gel. Dur bekle. Hepsi temizle. Hadi çabuk. Nasılsın kardeş? Vallahi çok şükür ya. Bitti. لا خلاص سكر يا زلمه سكر. Oldu. تمام. Gel bir para vereyim. Hadi gel. Para gel. Gel otur. Gel. يا معلم مو جاي حاسبني خليني اروح على البيت ولا Otur para verecek. Otur. كسرت لي ظهري الله لا يوفقك. Teşekkür ederim. Sen bugün çok çalıştın. اهلا وسهلا معلم. Güzel. الله لا يوفقك. ظهري. Aç elinde aç. شو؟ Elinde. Ya aç. Bir de o 2. Şu 3. Bir de bu 20 kuruş bahşiş. Sigara var mı? Ay! Lan dur lan! Bunlar ya! Gibi para lan!